Inkuru zigezweho nonaha ndagusuhuje nguhaye n'ikaze n'amakuru yihutirwa cyane ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo wamaze kubyumva niho twageze, haravugwa ibimeze nkaho ari ibihe bidasanzwe byamaze kugenda bigaragazwa mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko 23 nyuma y'uko gufungura ikibuga mpuzamahanga cya Goma bisa nkaho bitarakorwa, ariko benshi bagategereza neza ko iki kibuga gishobora kuzafungurwa igihe icyo ari cyo cyose, kuko byagaragaye neza ko indege zimwe na zimwe zishobora kuhagwa, by'umwihariko indege yarizanye Umunyamerika James Wane, ndetse byagaragaye neza ko ari indege nini cyane ya kajugujugu yaguye kuri kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ubwo yaraje mu biganiro ndetse aza kureba ibivugwa i Goma ndetse no mu nkengero zaho koko niba ari ukuri. Uyu mugabo wahoze ari ambasaderi w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo, akaba ari umwe mu bakozi ba UN bakomeye cyane. Uyu kandi byashimishije benshi cyane kuba pasiporo yaratewemo kashi ya 23 ubwo byagaragaraga neza ko Tshisekedi yakomeje kurwanya iki kintu, bivugwa neza ko ari zimwe mu nzira zo gushinga leta yigenga. Ubu tuvugana nyuma y'uko ikibuga cy'indege cya Goma gisa naho kitarafungurwa ku buryo twavuga neza ko cyakongera gukoreshwa mu buryo bwemewe mpuzamahanga. Amakuru aturuka hano i Goma aravuga neza ko ubwirinzi bw'ikirere bushya bushobora kuba bwamaze gushyirwaho na 23 ari umutamenwa. Ni mu gihe byamaze kumenyekana neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kigerageza kugaba ibitero bitandukanye, ibitero binyuze mu kirere, ariko kandi bigamije kuba byahitana bamwe mu bayobozi ba 23 batuye mu makaritsiye amwe namwe hariya i Goma. Ndetse byarabaye ubwo igitero gikomeye cyane cyagabwaga muri karitsiye benshi bavuga neza ko na Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya Kongo arizo atuyemo, hakaza gupfa umwe mu bazungu, Umufaransa ukorera umuryango wa UN, ndetse bivugwa neza ko izi drone zaba zarahushije igipimo zikarasa ku rugo rw'uyu wahise unitaba Imana. Ibyanateje ikibazo gikomeye cyane, ubwo 23 bivugwa neza ko ariho yahereye proje yo kuba yashaka ubushobozi kugira ngo ikore ubwirinzi ntanyeganyezwa, ndetse byamaze kugezwaho. Ubu tuvugana rero byagezweho, umujyi wa Goma urarinzwe cyane ku buryo bivugwa neza ko gihe igisirikare cya leta ya Kongo kigerageza gukorana n'abacancuro bake basigaye kuri ubutaka kugira ngo bakurure amakuru ndetse batrakinge bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga, baze kumenya aho abayobozi ba 23 barara ndetse aho baherereye. Ibi bisa naho kubimenya bidafitiye cyinshi cyane byaza kubafasha, kuko uyu mujyi wa Goma ufite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere nk'uko bamwe babivuga. Ibi kandi bigaragaza neza ko 23 itigeze ihagarika imishinga ndetse igamije kubaka ibi bice yamaze kwigarurira. Ni mu gihe benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko 23 bari ibimenyetso bigaragaza neza ko Kivu Republic yatangiye kugenda itegura gake gake gushiraho imishahara y'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara ndetse bikemezwa n'abayobozi ba 23. Ibice bitandukanye byatangiye kubakwamo imihanda ndetse amavuriro nk'uko byagiye bivugwa. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko ibintu Tshisekedi we akomeje kugerageza kwirukankamo ari byo kurasana ndetse no kurwana uru rugamba mu buryo bw'amasasu, mu gihe yamaze gutsindwa mu buryo bwo kurwana aya masasu ndetse no mu buryo bwa diplomasi na politike. Ikarita ziri gucangwa hano mu mujyi wa Goma bisa nkaho byayoboye Tshisekedi neza neza, kuko yamaze kwakira izi nkuru za Rubaya. Niho honyine bivugwa neza ko Tshisekedi yarasigaje ari gutegura ibitero bikomeye cyane byo kwerekeza kugira ngo aze gukuramo izi ngabo za 23 ziharinze kugeza ubu, ari nazo zikorana n'amakampani akomeye cyane yiganjemo ay'Abashinwa acukura amabuye y'agaciro muri iki gice cya Rubaya. Ubu tuvugana bisa nkaho imikoranire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Tshisekedi yajemo agatotsi, kuko ibice Tshisekedi yemeye ko azaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagakorana ibijyanye n'ubucuruzi ari ibice 23 kontrolera. Bisa nkaho Tshisekedi yatanze ibyo adafite. Ibi nabyo byakomeje kugenda bimugaragaza nk'utari seriye cyane, ariyo mpamvu yakomeje kugerageza kugaba ibitero bitandukanye muri ibice bya Rubaya, ariko agasanga 23 nayo iryamiye amajanja.
Ibice bitandukanye rero amakuru aremeza neza ko hano muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kubungabungwamo umutekano, mu gihe byavugwaga neza ko hari ingabo z'uyu mutwe witwaje intwaro w'iterabwoba wa FDLR zagiye zikomeza guturuka ahitwa muri parike ya Virunga zigamije kugaba ibitero shuma. Izi nazo amakuru aravuga neza ko mu 23 yagiye igerageza kubihagarika ndetse ikagerageza kuzigabaho ibitero byo gusenya izindiri zabo, ndetse byagiye bigerwaho. Abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru basa naho babonye agahenge ndetse batuje ku kigero cyo hejuru, bitandukanye na bamwe bo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko abanyamurenge bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Nubwo muri iyi minsi yari agahenge, ariko byamaze kugaragara neza ko leta y'u Burundi itigeze yicara. Abarundi barambuka umunsi ku munsi, ndetse abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare baza ku butaka bwa Kongo, ariko amakuru akagaragaza neza ko target ari imwe. Ibirindiro by'ingabo z'u Burundi nubwo bisa naho byashegeshwe ku buryo bukomeye cyane, ngo banze gucika intege, bategerezaho kuba bakongera kugaba ibitero mu bice bya Minembwe maze bagahera Mikenke kugira ngo bize kuborohera. Bisa nkaho rero ibi ngibi bizatwara igihe kinini cyane, kuko Twirwaneho yamaze kubaka icyo twakita nkaho ari urukuta rukomeye cyane. Izi ngabo zanazamuye confidence ku buryo benshi cyane batabitekerezaga nyuma yo kwigarurira umunara wa Puezero, aho benshi cyane bavugaga neza ko ari hamwe mu hari haherereye ingabo nyinshi cyane z'u Burundi. Byanagaragaye ko hari ibirindiro binini cyane, ndetse hagaragara inzu zarimo abasirikare bakomeye, yaba mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aba bose bamaze kumeneshwa bakimara kwamburwa ibice bya Puezero ku munara. Benshi bavuga neza ko ariyo nsinzwi yabo ya mbere yari ibaye. Ubu MRDP Twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge zirakomeza kugenda zivuga neza ko igisoda cy'u Burundi cyatakaje abasirikare benshi cyane, ndetse ibyangombwa byabo bifitwe n'iki gisirikare cya Twirwaneho. Umunsi ku munsi barabisoma nk'uko bigenda bitangazwa bamwe mu bavugizi b'igisirikare cy'uyu mutwe wa Twirwaneho, kandi bavuga neza ko bari bamaze igihe bahangayikishijwe n'umunuko w'imirambo y'ingabo z'abarundi baguye kuri iyi misozi mu gihe hari hamaze iminsi hari imirwano. Ibi byose bikaza kugenda bituma abarundi bibaza ku mikorere y'igisirikare cyabo kiri kugwa ku butaka bwa Kongo. Ibinyamakuru nabyo byamaze ku breaking inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ikimeze nkaho ari ibikoresho byose byari byarapanzwe kwifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. By'umwihariko bivugwa neza ko ari kontineri zigera kuri 3 nk'uko tubikesha ibinyamakuru byose yaba ibyandikira ku butaka bwa Kongo, ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ibihugu bitandukanye. Nk'ikinyamakuru BBC nacyo cyatangaje iyi nkuru kivuga neza ko hari drone nyinshi cyane zari mu makontineri agera kuri 3, buri kontineri yarimo drone zigera kuri 5. Ibi ni ibikoresho byagombaga kwifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ibi byose byabashije gufatwa na 23, aho benshi bavuga neza ko izi drone arizo 23 iri kwifashisha, maze bigatangira kwitirirwa ko hari ibihugu byabifasha uyu mutwe ndetse ko ari byo biwuha izi drone. Kumba amakuru yamaze kumenyekana ko ari ibikoresho byafatiriwe na 23 ubwo byoherezwaga kuri ubutaka. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane, kuko bisa nkaho General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo za 23, yamaze gushyiraho itegeko rikomeye cyane. Uyu mugabo umaze iminsi yumvikana yongera gusubiramo amwe mu magambo akunda kuvuga ko bagomba gukuraho leta y'abaginga ndetse bakerekeza i Kinshasa. Bisa naho uyu mugambi watangiye, nubwo ari urugendo rurerure. Ibimenyetso byatangiye kugaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gitsindwa, gisa naho cyamaze kunanirwa ku mpande zose. Ibikoresho byagombaga kwifashishwa bisa naho byose byamaze gufatwa, ndetse ibitarafashwe byamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu bice byegereye Puezero ndetse na za Mikenke. Benshi bakavuga neza ko nkundura ikomeye cyane yabereye mu gace ka Irundu werekeza neza hariya Minembwe mu isantere, ariyo yabaye intandaro yo kwirukana izi ngabo z'abarundi, ndetse zikaza kugenda zisa naho zisize byinshi cyane mu bikoresho zari kwifashisha. Ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo gidafite ibi bikoresho bikoreshwa mu kurwanira mu kirere. Bisa naho iki gisirikare nta mbaraga kiba kigifite, kuko byagaragaye neza ko kurwanira ku butaka gisa naho gitsindwa umunsi ku munsi. Ubu tuvuga
tuvugana imihanda isa naho yahengamiye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo n'aba Barundi nka 23 ku itegeko rya General Nziramakenge Emmanuel umugaba mukuru w'izi ngabo yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ukohereza abasore mu bice byerekeza i Kinshasa ndetse akereka Tshisekedi ko asa naho ibyo yamubwiye byenda gusohora. Tshisekedi nubwo yemeze gutyo akomeje kwitabaza inshuti ye magara Perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kumubwira ko azamugwa inyuma ndetse bazafatikanya mu byari byo byose bari kunyuramo, by'umwihariko ibi bikorwa bya gisirikare barimo, ariko kandi ingabo z'u Burundi zo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo zikomeje kugenda ziyahurira n'uruva gusenya. Urugendo rwerekeza mu bice bya Kinshasa bivugwa neza ko ari urugendo rutoroshye kandi ariko rurashoboka cyane bitewe n'uko ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo za ndege zifashishwaga nyinshi zamaze guhanurwa mu bice bitandukanye. Amakuru mwagiye muyabona zitarahanuwe zarangijwe ku rwego rw'uko zidashobora kongera kujyanwa ku rugamba mu buryo bworoshye, kandi bivugwa neza ko Tshisekedi aho yaba yarapanze kongera kugurira izindi ntwaro zirimo na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na drone kandi za kamikazi. Ibi byose agomba gutegereza amezi ari hejuru ya 6 nk'uko ibinyamakuru byabivuze, bitewe n'intwaro yaraherutse kugura zose zaje kumubera impfabusa. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirwana, ariko ari ukwirwanaho kuko kuba batekereza gufata ibindi bice byo bisa naho ari inzozi. Ibi byose bikaza kwegekwa ku mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinjwa kuba yarihutiye kuba yafata ibice bitandukanye, nyamara muri pura z'iki gisirikare bari bamubwiye neza ko uru rugamba rugomba kwitonderwa kuko bisa nk'aho 23 nubwo yarekuye ibice bimwe ndetse bikavugwa neza ko yabirekuye kubw'ibiganiro by'amahoro, ndetse bamwe bakabyitirira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa nkaho ari amanyanga, ndetse 23 bakayishinja ko yakomeje kugenda isa naho iri gutirisha ndetse ikica agahenge k'intambara, agahenge k'imirwano kashyirwagaho, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikavuga neza ko 23 ikarenga, ndetse hakaza kubaho ikimeze nko guhitana ba mwana kuko n'igisirikare cya 23 natwirwaneho. Bavuga neza ko agahenge kose k'imirwano kagiye gashyirwaho, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye giprofita maze kikagaba ibitero by'izi drone ndetse n'indege z'intambara mu birindiro bitandukanye. Ahangaha rero niho bongeye kwibutsa ko wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma nk'uko yamaze kugira iri peti nubwo atakiriho, byemezwa neza ko nawe yishwe muri ibi bitero mu gihe hari agahenge, ikigaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bafite propaganda nyinshi cyane zikomeje kugenda zirageza kwerekana neza ko ibiganiro by'amahoro ndetse n'agahenge kagiye gashyirwaho kishwe, nyamara mu by'ukuri bagashinja Tshisekedi ko nta ntambwe n'imwe yigeze atera yerekana neza ko agamije kuba yakubahiriza yaba ibyavuye mu masezerano ya Washington ndetse n'amasezerano yakomeye cyane yagiye abera i Doha ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana Tshisekedi mu byo yasabwe harimo kugerageza gusenya umutwe wa FDL ndetse akitandukanya nawo, nyamara benshi bavuga neza ko ubu ahubwo ari patana rugi. Ibi rero bikavugwa neza ko uyu mutwe yasabwe gusenya akaba akomeje gukorana nawo, bisa naho ari bimwe mu bintu bigaragaza neza ko Tshisekedi ibyo yagiye asinya mu biganiro by'amahoro yagiye agera i Kinshasa akabihindura, ariko benshi bagashimangira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we mujyanama mukuru, ari we wagiye umugira izo nama. Nyamara bikaza kugaragara neza ko inama nyinshi perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agira Tshisekedi zagiye ziba inama zitari nziza, kuko ibimenyetso byagiye bigaragara, kuko ibice byinshi cyane yagiye amubwira ko azamufasha kugumana ndetse bakaba bakomeza kubikontorora byagiye byamburwa izi ngabo z'u Burundi mu buryo bworoshye cyane. Ibintu ntabwo byoroshye rero, bivugwa neza ko urugendo rwerekeza i Kinshasa rwatangiye ku ngabo za 23 ubwoba hariya muri leta ya Kinshasa nyine. Bivugwa neza ko Tshisekedi nawe yatangiye gutekereza icyo gukora.
Ubu tuvugana ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko 23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane ibikatiusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. 23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe 23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki 23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe 23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza 23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na 23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda? 23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye, ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitukirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko 23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga. Aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba, ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na 23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye 23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Hakaba hamaze kwemezwa ibyo gucamo Kongo ibice bibiri. Nibyo wabyumvishe neza, Kivu Republique ubu tuvugana ishobora kuba igiye kuronshingwa mu gihe gito cyane nk'uko bamwe babyemeza. Itariki yamenyekanye, bamwe bamaze igihe kinini bavuga ko 23 n'ubundi yasaga niyamaze gushinga leta yigenga, ariko haburaga ibijyanye no kubahiriza isa naho ari imipaka ndetse no kubahiriza byinshi cyane mu bijyanye n'ibigenga ibihugu, kuko hagaragaye
inzego z'ibanze ndetse n'ibindi bigaragaza neza ko M23 yamaze gushinga ikimeze nka leta, ahubwo itegereje kubona ibyangombwa bigira leta yigenga maze hagakurikizwa amategeko yubahiriza ubusugire bw'ibihugu ndetse n'imipaka. Kuri ubu ngubu ibimenyetso byamaze kugaragara. M23 nyuma yo kushyizeho imishahara y'igipolisi ndetse n'abasirikare bayo, M23 kuri ubu baniyemerera neza ko bo bahembwa mu madolari bitandukanye n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Aba basirikare bamaze kugenda bemera neza ko bo bitwara nka leta, mu gihe igisirikare cya leta ya Congo nacyo ibice gikontorora kigomba kubiyobora nka leta ya Congo, ariko bo bakitwa Kivu Republic. Ibi kandi byagiye byemezwa n'inama zagiye ziba za hato na hato ndetse n'abanyamabanga bakuru bashinzwe amahoro ku isi bagiye bemeza ko M23 ibice yamaze kwigarurira isa naho yagaruyemo ituze n'amahoro. Ibyo benshi bemeza neza ko igisigaye ari ukuza gukurikiza ibisabwa maze hakaza gukorwa icyitwa balkanization. Urugiye kera ruhinyuza intwari. Tshisekedi ibi ntabwo yifuzaga kubyumva ndetse no kumva ko hari process ziri gukorwa ntabwo byamugwaga neza. Kuri ubu bimaze kuba confirmed ko M23 noneho yaba yamaze kubona zimwe mu mpapuro ziyemerera kuba yatumira abashinzwe imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire bw'ibihugu, bakaza kwemeza ibi bice ndetse bikemezwa nka leta yigenga. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ibisa naho ari abayobozi b'iki gice, gusa bamwe ntago baremezwa nk'uko biri kugenda binugwanugwa. Bamwe bati ese General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Makenga niwe uza kuyobora iki gihugu cyangwa se Kivu Republic. Abandi bati ese ni Bertrand Bisimwa umuyobozi wa M23. Ese uyu mutwe wa M23 uzashyiraho leta ya gisirikare maze uyoborwe n'inzego za gisirikare nyine harimo General Makenga. Ibi byose biri kuvugwa, dore ko hari n'abari kuvugwa neza ko uyu mugabo Joseph Kabila wahoze uyobora igihugu cya leta ya Congo uherereye mu mujyi wa Goma, bivugwa ko nawe ari umwe mu baharaniye kubohora abaturage bo muri ibi bice, nawe ashobora kuba ari umwe mu bahabwa amahirwe kuko asigaye akorana na M23 nk'umwe mu babaye muri politike y'iki gihugu. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa byinshi, ariko icy'ukuri nuko M23 ibice yari imaze iminsi irwanamo. Ndakubwira ibice nko ku misozi ya Biragiza ndetse ubu tuvugana ibice bitandukanye nka Rumbishi, Numbi ndetse na Shaji. Ubu tuvugana hose M23 impamvu yahakuyemo igitaraganya, benshi baravuga neza ko ari ukwirinda ibitero bishobora kuyigabwaho igihe icyo ari cyo cyose yaba yamaze kuba ikora iyi leta. Benshi baremeza neza ko iki ari gisa no gutsindwa ku nshuro ya gatatu. Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, abajyanama bakuru ndetse bagira iyi leta ya Kinshasa inama, ndetse binemezwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bagiye bagira inama Tshisekedi yo gukomeza kwinangira ntiyemera ibiganiro by'amahoro, nyamara bikaza kurangira bimuviriyemo ibintu we atatekerezaga. Ubu tuvugana rero benshi bamaze kuvuga neza ko iyi leta izaba ihana imbibi n'ibihugu birimo igihugu cya Congo nyine isanzwe, DRC ndetse igihugu cy'Ubugande, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania binyuze hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Ibintu rero bikemeza neza ko iyi leta mu gihe iza ko yamaze kwemezwa ari imwe muri leta muri Afurika zaba zifite ubutaka butari buto kandi bwuzuyemo ibijyanye n'agaciro gakomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kandi iki gihugu cya Kivu Republic gishobora kuza kugira iterambere ryihuse cyane bitewe nuko M23 igerageza kwihutisha iterambere ndetse ikagaragaza umurava ifitiye aba baturage. Ibikorwa by'iterambere byo byaratangiye, amazi, amashanyarazi n'imihanda, amashuri bigeze henshi kuri ubu ngubu. Benshi bemeza neza ko nta mpaka ndetse na Tshisekedi niba koko akunda abaturage bo ku butaka bwa Congo, by'umwihariko bamwe bo muri Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, yakabaye abaha amahoro. Nyamara benshi barasobanura neza ko abaturage biganjemo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye za Masisi ndetse n'ibindi bice bitandukanye bo bishimiye M23 kuko imwe mu mihanda
gendwa ndetse imihanda ikoreshwa n'aba baturage yaba mu bucuruzi ndetse n'ubundi buryo bwa deplacement imyinshi. Ubwo iyi leta ya Tshisekedi yafatwaga nkaho yagendaga ikandamiza abaturage batuye muri Kivu zombi, nta kimwe yigeze ikoraho muri manda zose ndetse imyaka yari ibaye myinshi cyane. Gusa kuri ubu ngubu bemeza neza ko aho M23 yigaruriye ibice bitandukanye, by'umwihariko ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ubu tuvugana imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa ndetse bigeze kure. Iby'abaturage bavuga neza ko nabo bari kugenda bava mu bwigunge. Nyamara Tshisekedi we siko yemona, akomeje kuvuga neza ko igihugu cye kiri gushimutwa, agakomeza kugenda ahamagara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nyamara benshi bamaze kumenya neza ko Tshisekedi ari umwe mu bagiye bahemukira ibiganiro by'amahoro ntibize kugenda byubahirizwa. Kugeza kuri ubu 23 isa naho yamaze kugenda ihabwa ijambo, niko twabyita. Ubu tuvugana rero haravugwa ibisa naho ari ibya nyuma birimo biragenda biratunganywa. Ariko kandi ku murongo wa telefone perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bivugwa neza ko yongeye guhamagara perezida w'igihugu cya Kongo amugira inama ku buryo yakitwara mu kugira ngo aburizemo uyu mugambi. Nyamara benshi bemeza neza ko amazi aze kugenda arenga inkombe. Amakuru yemeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyo gikomeje kugenda kigorwa ndetse kikaba gikomeje gukubitirwa ahareba inzega. Ubu tuvuga n'iki gisirikare cy'u Burundi, amakuru aragaragaza neza ko cyamaze gutsindirwa mu bice bigera kuri 3, ariko ambushi yo bamaze kugwamo niyo imaze kubabaza izi ngabo z'u Burundi. Kugeza ubwo bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo na n'ubu noneho kera kabaye zagerageje kuza kwinyara mu isunzu ngo zirebe ko zabohora izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana imirwanire akomeye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, barimo bararasana ubutitsa. Ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyamenyereye gufashwa n'indege zo mu kirere, kuri ubu zikaba zidahari ngo zibaze kubafasha. Bisa naho nabo biza kurangira barekuye, maze M23 n'ubundi gakomeza kubadivansingana bakora withdraw. Ubu tuvugana amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha ku butaka bwa leta ya Kongo aremeza neza ko mu bice bitandukanye yari umunsi wa 4 M23 isa naho itsinda abasirikare ba leta ya Kongo n'abarundi bagasubira inyuma bakirukanka, abandi bakaza gupfa, abandi bagafatwa miri ku rugamba twirwaneho. MRDP ingabo z'abanyamurenge nazo zamaze gushyiraho ikimeze nkaho ari uruziga ruzengurutse igice cya Minembwe, nta wakongera kuhamenera nk'ababa wazarendo bamaze igihe barigabije amatungo hano ndetse bakomeza kugenda bahagaba ibitero bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero inkuru ziremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa naho kiri gutsindwa. Ariko kandi izi ambushi zikomeje kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi, benshi baravuga neza ko amakuru y'ingabo z'u Burundi yamaze kujya hanze menshi. Ibyo bapanga biragaragara, itumanaho ryabo akenshi bivugwa neza ko rishobora kuba ryarinjiriwe, kuko buri kimwe bapanze muvoma yabo yose M23 iri kuba yamaze kuyivumbura. Ibi rero bikaza kugenda bibananiza, bibashyiraho igitutu gikomeye cyane cyo guhindura itumanaho, cyo guhindura uburyo bw'imirwanire n'imipangire y'urugamba. Ibi rero mu kubihindura mu gihe umwanza gusumbirije, nabyo ngo bikaza kuba ikibazo cyane, kuko M23 yo ntishaka guhagarara, ishaka no kongera gutekereza icyo gusubira inyuma. Ibice bitandukanye ubu tuvugana birimo biraberamo imirwano karahabutaka, ndetse biragaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gisubiza ingabo inyuma ngo barebe uko bakisuganya. Ariko kandi ni nabyo biri kuba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho irimo irakubita itababarira aba basore b'abanyamurenge nyuma yo gufata uduce tunini cyane. Barimo baragaragara basirimba bishimira intsinzi bamaze kubona, mu gihe abarundi bo barimo birukanka bawumungana ndetse bisa naho bayubagurika cyane muri ibi bice. N'amakuru nanone akomeje kugenda avuga neza ko M23 yamaze kwinjirira uduce dutandukanye ndetse yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko umujyi wa Uvira nawo yamaze kugota. Inama zimaze iminsi zikorwa, nanone inama z'igitaraganya zibera mu ibanga rikomeye cyane. Bisa nkaho M23 uyu mujyi wa Uvira yamaze kuwupangira ndetse yamaze kugaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uyu mujyi ugomba kuyisubira mu maboko, mu gihe abarinda uyu mujyi
ukuvuga ingabo z'abarundi ziwurimo kugeza kuri ubu zo zisa naho zidafite garanti yo kuwugumamo. Ubu tuvugana inzira zabaye nyabagendwa nyuma y'uko hari hashize igihe kinini cyane ingabo za leta ya Kongo wazarendo n'abarundi barashyize amabariyeri mu bice biturukamo abaturage b'abanyamurenge ndetse n'ibice bituruka mu bice 23 yafashe byari byarashyizwe nko muri karantine, imihanda yarashyizwemo amabariyeri bisa nkaho guhahira n'abaturage bo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice biturukamo ibifasha abaturage bo mwabira bice bisa naho bidashoboka. Aya mabariyeri yamaze gukurwaho, ibisa nkaho ubugenderanire bwongeye kuba, abaturage barishimye cyane. Ariko kandi nanone igisirikare cya leta ya Kongo gifite ubwoba ko 23 n'ubutasi bwayo barimo barinjirira muri abaturage, barimo barakora muvoma nyinshi cyane bahaha abandi bacuruza, bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane kuko amakuru yabo ari buze kugenda ajya hanze ku buryo bworoheye. Iki gisirikare cya 23 gisa n'icyamaze kubinjiramo kugeza kuri ubu ngubu. Igisirikare cya 23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na twirwaneho nk'uko basanzwe bakorana. Hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya 23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza neza, nyuma y'uko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe. Nanone bisa nkaho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. 23 nta mpuwe na ntoya ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nkaho kigorwa. 23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho yabagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi, aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane. Ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntago byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya 23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano ndetse no gutanga amakuru n'ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizidoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo 23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. 23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. 23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye impfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na 23 ubutasi bwayo burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyanabaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Kongo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka. Ariko Abarundi nabo byababayeho rwose ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare
abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu ahongeye gucakirirwa abatasi, bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanya n'abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu, ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na M23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana, reka manze nkubwire inkuru igezweho aka kanya maze kuvuga ko ahitwa Gatoyi intare za Sarambwe zamaze kongera kuhasubira. Nimara kukubwira uko izi ntare za Sarambwe zasubiye aha Gatoyi, ndajya nakubwira ibyizi impfu z'abasirikare b'abarundi bagaragaye ahangaha Irundu. Amakuru atugera haravuga neza ko igisirikare cya M23 Alliance Fleuve Congo uze kumva intare za Sarambwe bamaze kumanukana intwaro zikomeye cyane ndetse bamaze kugera ahitwa Gatoyi. Ibi rero biraza gushyira ku gitutu gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakikije ibi bice nk'uko bigaragara. Agahinda ni kose, ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igitutu, ubwoba ni bwose. Abarundi bo basa naho n'ubundi uru rugamba batakirushoboye kuko basa n'abamaze kunanirwa, ariko kandi ahangaha Gatoyi M23 kugira ngo yafate habanje kubera imirwano ikomeye cyane, ariko bitewe n'uko intare za Sarambwe zahahoze zaharwaniye zikaza kuharigura bitewe n'ibiganiro by'amahoro byarimo bisabwa ndetse bikarangira Tshisekedi akomeje kwangiza ibi biganiro. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zagarutse mu bintu byazo. Abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bongeye kwirukanka amasigamana, ibintu birakomeye cyane. Ntabwo ndi butinde Gatoyi kuko inkuru zaho nibwo zigisohoka kimara gufatwa, ahubwo turakomeza kuzitohoza. Reka twigire Irundu neza mu bice bikikije igice cya Minembwe neza tujye no mu bice bitandukanye bya Mikenke. Ubu tuvugana ahitwa Irundu hamaze kugaragara imirambo y'igisirikare cy'abarundi nyuma yo guhangana ku buryo bukomeye cyane na M23 mu mirwano karahabutaka, aho abasirikare ba M23 bongeye gufata ibintu babishyira ku rundi rwego. Imirwano ikoresheje ibikoresho karahabutaka ndetse gusekurana nta mpuhwe. Imirwano imaze kubera aha Irundu imaze guhitana ingabo z'abarundi na FARDC nyinshi cyane. Uyu wari umunsi wa gatatu imirwano idahagarara. Aba basirikare bivugwa neza ko bagaragaye, ariko kandi nyuma yo kurwana urugamba rukomeye cyane bivugwa neza ko imyenda yabo bakimara kugwa kuri urugamba Abawazalendo bayibakuyemo ngo bakayirukankana. Bivugwa ko ari ibintu biteye agahinda. Abasirikare bagaragaye bambaye utwenda tw'imbere gusa, imyenda y'igisirikare cy'u Burundi bisa nk'Abawazalendo nayo bo bagiye kujya bayambara, kuko Abawazalendo nta mpuzankano bagira, bambara ibyo babonye, uwambaye bote, uwambaye bodaboda, uwambaye imyenda abonye bitewe naho ayikuye. Abambaye imyenda ya civile biterwa nuko Abawazalendo bari kwiba mu bice bari kwibamo ibyo bibye nibyo bambara. Kuri ubu rero babonye ingabo z'abarundi zimaze gupfa nyuma y'uko M23 na twirwano bari bamaze guhanganira muri ibi bice, bafata umwanzuro wo kubakuramo iyi myenda barayirukankana. N'agahinda gakomeye cyane, ingabo z'u Burundi zongeye guseba. Ibisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akwiye kugira icyo akora kugira ngo izi ngabo ze zive kuri ubu butaka. Nanone kandi ndakubwira neza ko ahitwa Gakenke ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutanga impuruza kivuga neza ko cyatakarije abasirikare. Ibyahise bivugwa ko umwe mu bajenerali bakomeye cyane Umutoni wa Kinshasa, uyu yari inshuti magara ya Tshisekedi, yamaze kugenda akatirwa ndetse agashinjwa ibyaha bikomeye cyane, birimo ibyo kuba yaragiye atanga amakuru mu basirikare ba M23 ndetse bagakorana ngo umunsi ku munsi. Ni ibintu benshi bavuga neza ko bisa naho ari amatakira ngo uyu nubwo yakicwa ubutasi bwa M23, benshi bemeza neza ko butazabura amakuru nk'uko amakuru agenda ajya hanze umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero ahangaha rero Gakenke nakubwira ko ibintu byakomeye cyane, ari nako nkubwira neza ko igisirikare cya M23 kirimo kiresurana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo. Nakubwiye ibiri kubera Gatoyi
Kigoyi. Nkubwira neza ko ibindi bice hitwa Bihonde ndetse na Kiziba amakompora aracyavuza ubuhuha n'aya masaha. Ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko 23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane ibikatiusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. 23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe 23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki 23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe 23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza 23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na 23 ubarimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda. 23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa sirase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye kubifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko 23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na 23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye 23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Ibuka inkuru zagiye zivugwa, ingabo za Tanzania kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarahaje n'ubundi, ariko biza kurangira Samia Suluhu asanze atagomba kwivanga muri imirwano. Ariko benshi bakavuga neza ko byatewe nuko ingabo ze nazo ziri mu zari zaracakiriwe ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, ndetse by'umwihariko mu mujyi wa Uvira naho hagaragaye ingabo nyinshi za Tanzania, ariko nyinshi zagiye zigabwaho ibitero. Muri ibuka inkundura yo gufata umujyi wa
Goma. Ahangaha hari habereye ibitendo bikomeye cyane n'ingabo za Tanzania zari ziri mu zabuze inzira zabuze aho zinyura, ndetse ibintu byari bikomeye cyane biza kurangira Madamu Samia Suluhu, perezida w'igihugu cya Tanzania, afashe umwanzuro wo kuvuga ko nta ngabo za Tanzania zigomba kongera kuba zibarizwa kuri ubutaka bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo FARDC ko kigomba kubaga kikifashwa, bamwe bakanabihuza n'ibihano bivugwa ko Tanzania yagombaga guhita ifatirwa igitaraganya. Ubu tuvugana rero ibintu bisa naho byongeye kwisubiramo. Abasirikare bivuga neza ko bari benshi cyane mu mato ya gisirikare. Amakuru akagaragaza neza ko harimo abamarine bari babacungiye umutekano, ariko n'izindi ngabo zirwanira ku butaka ziri mu mato manini cyane ara ya gisirikare, ndetse n'andi ya gisivili acungiwe umutekano. Abasirikare bivuga neza ko barenga 1200. Aba ni abasirikare b'igihugu cya Tanzania bari baje kongera gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibibaye ndetse bisa naho aba basirikare bakubiswe n'inkuba nk'uko bigenda bigaragazwa. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo za Tanzania, bose ntabwo bazi uko byagenze. Uribaza ngo bigenze bite ku buryo aba basirikare baza gutungurwa ku buryo bukomeye cyane batariregurupa, nyuma y'uko bari bamaze kuva mu mato amwe yamaze no kugenda asubirayo, ariko aba basirikare bakaza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Bivugwa neza ko arimo 23 yabikoze. Ni iki kibanyuzemo ku buryo abasirikare barenga 60 bahita bahasiga ubuzima ku buryo butunguranye. N'amakuru yemeza neza ko na n'ubu amasasa kivuga, ariko bisa naho operasiyo yamaze kurangira ndetse yagenze neza. Aba basirikare nubwo bakomeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, bamaze kubona neza ko amazi atakiri yandi. Amakuru aravuga neza ko 23 mu gukurura amakuru anyuze mu butasi bwayo, ikaza kumenya ko hari abasirikare b'igisirikare cya Tanzania bari buze kwambuka kandi bakambukira ahangaha ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika nk'uko byari bisanzwe bikorwa. 23 yaje gukora ibishoboka byose ikaza kubona ukuntu iza kuba ifite force abasirikare bayo hafi ahangaha, ndetse biganjemo abatambaye iniforme za gisirikare izo arizo zose, kuko bisa naho hari ibice bidakontororwa na 23 n'ubundi nk'uko bigaragara. Aba bagiye bigize nk'inyeshyamba, bigize abantu batagaragara cyane nk'abasirikare, ariko izi ngabo z'igisirikare cya Tanzania mu gihe zari zitariregurupa zamaze kwambutsa ibikoresho, imizigo, bategereje amakamyo agiye kuza kubipakira ndetse ndagatwara aba basirikare 23 niba ariyo kuko nk'uko byagiye bitangazwa, yatangiye igenda ibamishaho amasasu menshi cyane. Aba basirikare bivugwa neza ko bamwe bahise bihutira kujya mu mato yarakiraho kugira ngo bagerageze guhunga, abandi bagerageza kurasana na 23. Byaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kiza kuhagera, bisa naho 23 isubiye inyuma, ariko yari imaze kubahashya ku buryo bukomeye cyane. Benshi bavuga neza ko aba basirikare basa n'abafite ikimeze nk'ihahamuka, bashobora kudahita berekezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se mu birindiro bari bazamwemo, ndetse bisa naho bamwe bamaze no gushya ubwoba. Hari abahise basubira hakurya, ndetse bigaragara neza ko ari ubwoba n'igihunga gikomeye cyane nyuma y'uko amasasu yari amaje kuvuga ari menshi cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibintu bisa naho ari ibibombe bikiri guturikira muri ibi bice, ariko ikigaragara nuko abasirikare ba 23 batakigaragara muri ibi bice, ndetse aba kubatandukanya n'abaturage bitewe nuko iyi operasiyo yakoze. Benshi bavuga neza ko bisa naho bigoye. Operasiyo yakoreshejwe ubwenge budasanzwe, ariko kandi kaza gukorwa ku muvuduko nanone udasanzwe, kugira ngo nihaza kubaho n'ikimeze nk'aho ari ubutabazi cyangwa se ubufasha bushobora kuza guhabwa izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi, zize kuba ziza gutabara nyine izi ngabo za Tanzania, bize kuba ariko hamaze gukorwa operasiyo ndetse yanarangira. Nako byagenze rero, abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bagerageje kuza gutabara, basanze n'ubundi ntare za Sarambwe zamaze gukubura, uretse ko n'ingabo za Tanzania zari zagerageje kwirwana, ariko ntibyabujije gutakaza abasirikare benshi cyane, kuko n'ubundi bisa naho ari igitero cyari kibatunguye ndetse cyanabateye ubwoba bukomeye cyane. Ni ukuvuga ko 23 ibice byinshi cyane irimo iragenda ikurura amakuru yo kumenya uko abasirikare bashobora kuza gutanga umusada,
bashobora kuza ndetse naho bashobora guca, nuko M23 igahita ibatega ambushi zikomeye cyane. Ibi biherutse kuba ku basoda b'u Burundi bari bambutse bari mu makamyo ya gisirikare, ndetse nabo barashweho urufaya kugeza ubwo amakamyo agera kuri 2 yanahiye agakongoka. Abasirikare benshi cyane bakaza kuva muri aya makamyo bakirukanka amasigamana, ndetse ndagasubira inyuma yinjirira ku mupaka wa Kavimvira asubira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho ari ingamba nshya M23 isa naho yafashe mu guhangana n'izi ngabo zikomeje kugenda zisukwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu turakomeza kumenya byinshi cyane mu biza kuvugwa. Samia Suluhu araza kongera gutangaza iki mu gihe yarazanye izi ngabo ku butaka bwa Kongo bwihishwa. N'amakuru yemeje neza ko intwaro z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo zari ziherereye ahangaha ku butaka bwa Kongo, neza hafi n'umujyi wa Uvira, hari ububiko bukomeye bw'intwaro zavagamo izerekeza Irundu, Mikenke, Gakenke n'utundi duce dutandukanye bari kugabamo ibitero, ndetse bivugwa neza ko intwaro nkeya zari zapanzwe koherezwa mu bice bya Mitamba nazo zafatiranywe zigahita zitwikwana n'izi mu gihe zari zitaroherezwa. Ibi byose biragira ingaruka zikomeye cyane ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, nk'uko bigaragara, ndetse na koalisiyo ikomeye cyane y'aba basirikare. Ubu tuvugana harasa n'ahari ubwira kabiri icuraburindi rikomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutaretse n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyuma y'itwikwa ry'intwaro zirimo tanka z'intambara, ibi bimodoka binini by'intambara bya burende nk'uko bamwe mu byita, akazamo intwaro ziremereye cyane, imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ibi bimodoka biba bifite ikimeze nk'agatanka hejuru kirekura amakompora aremereye cyane. Ibi nabyo byatwitswe. Imbunda zirimo za 12 ndetse na K47, intwaro nyinshi cyane zamaze gutwikirwa ahangaha nyuma y'igitero gikomeye cyane. 23 ifatikanyije na twirwanaho bamaze kwerekeza ku birindiro cyangwa se ku bubiko bw'ingabo bw'intwaro z'ingabo za leta ya Kongo, maze biza kurangira zibaye umuyonga. Ubu tuvugana haravugwa ikimeze nk'ikubitwa ry'inkuba mu gisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Kongo. Ubu bubiko bw'intwaro busa naho bwari bufashe runini, ariko se biraza kugenda gute? Biraza kwegekwa kurinde ko ibintu bibaye bibi cyane. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse nabo bafatikanya basa n'abamaze kwikorera amaboko bikoreye amaboko. mu bigenze gute? Nuko ibyo bari kwifashisha mu rugamba bisa naho byamaze kuba byamaze gutwikwa, uretse intwaro nkeya nazo ziganje mu intoya abasirikare bari ku burinzi bari bafite mbere yuko uru rugamba ruza kuba, ndetse bivugwa neza ko abari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba intwaro bari bafite arizo zonyine aba basirikare basigaranye zidashobora no guhangana nibura n'amasaha 3 ku rugamba. Ibi biraha amahirwe ndetse avantage ikomeye cyane ku gisirikare cya M23 ikomeje kugenda yesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta ya Kongo na koalisiyo yose izifasha. Ubu tuvugana abawazarendo bo basa naho batakiri kubarizwa muri imirwano ku mbunda zabo za AK47. Ubu tuvugana bamaze kwigerera mu bice bisa naho ari ibice bitabarizwa mu imirwano, niho bari kugenda bahangana n'abaturage bashaka kubasahura. Abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo nabo ko basa n'abariye karungu. Biraza kugenda bite? Wazarendo zirabaho gute ko ziri gukubitwa ndetse zigakubitwa nabi cyane? Hari nahagaragaye abawazarendo bamaze kwamburwa intwaro n'abaturage. Ibintu bivugwa neza ko abawazarendo ubusinzi n'ubujura bwabo nabyo ntabwo biri buze gutuma babasha kuba mu baturage. Ibi rero birasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusa naho gihangamurwa ku buryo bukomeye cyane. Benshi bakemeza neza ko ibi bitero byose u Burundi burimo buroherwaho
aho ndetse izi ngabo z'u Burundi zirimo zirakubitirwa kuri ubutaka bisa naho ari ibintu byapanzwe na M23 ko byari bizwi neza ko abarundi bazashyira imbaraga zikomeye mu kurimbura Mikenke na Minembwe, ariko ibibabayeho nabo basa naho banyuzwemo neza ibintu birakomeye cyane. Ku murongo wa telefone abarundi bavuganye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru gikorera ku butaka bwa Kongo, bavuze ko babajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibihombo igihugu cyabo kiri kujyamo bitewe n'umukuru w'igihugu bo nibo bakomeza kugenda babyegekaho. Kugeza kuri ubu nta kigiye guhinduka, abarundi barakomeza kubabarira kuri ubu butaka, ndavuga izi ngabo z'u Burundi zaje kurwana, naho M23 na Twirwano bakomeje kurwana ku burenganzira bw'abanyamurenge n'abandi bakomeje kugenda ababohorwa.